javnost se nekih projekata sjeća, nekih ne, no meni je užasno drago da ljudi dan danas pamte nekakve projekte koje smo mi radili zapravo na početku te nekakve naše medijsko-pijarovske karijere i doista su bili, evo, sretan sam mogu reći, vrlo uspješni i rado se toga sjećam. Ali imaš neki koji bi izdvojio? Pa apsolutno bi izdvojio cijelu priču oko Nives Celzijus, znači smo dugogodišnji poznanici, frendovi koji su u jednom trenutku života odlučili zajedno surađivati prvo oko njezinih knjiga, oko njezine spisateljske karijere. Svi se sjećate Gole istine, nagrade Kiklop. Evo neki dan je bilo 9 godina od kad su nam dijelili tog Kiklopa. Njoj kao autorici, meni kao uredniku i izdavaču knjige. Ne znam, za prvu godišnjicu svoje pjevačke karijere, nakon pjesme Karanfili, Nives Celzijus napunila je dvoranu Lisinski. Pola estrade joj je došlo na noge izrazit počast. Sjećam se koja je tad hajka bila. To je bila ogromna hajka, ja se sjećam kod je jučer bilo, skidaju onako plakat sa one bočne strane Lisinskog koji gleda prema Vukovarskoj. Skidaju plakat Olivera Dragojevića i dižu plakat Nives Celzijus, Karanfili, proslava prve godišnjice pjevačke karijere, piše onako gore, koncertni spektakl godine, Kara, kara, kita, kita, prva obljetnica karijere na 1. april 2014. godine. Isto ti osmislio? Kara, kara, Zajedno. kita, kita. Ne. Ja uvijek kažem, uvijek postoji jedan tim koji zajedno smišljava sve te kreativne stvari i nije uopće bitno tko u kojem timu ima koju ulogu, bitno da je tim nešto dobro napravio, dobro osmislio. Tu prije svega ide pohvala tekstopiscu Faji. Faja je bio... Ko je radio muziku? Daj me podsjeti za Karanfile. Znam da su to svirali ovi moji tamburaši Petica s njom, jel tako? Da. Ko je muziku radio? Amir Kazić. A Leo, njegova je muzika. Da. Fora, nisam to znao. Vuco bi rekao da je njegova. Ozbiljno? Da. Potpisivao se, to je htio se potpisati? Htio se potpisati, rekao je da je njegova, da vuče na nešto njegovo. Biti i da je to njegovo. Imate tu raznih ljudi koji su se htjeli petljati. Znate, često se desi to kad ljudi nešto namirišu, kad je nešto dobro, meni je to simpatično i potpuno razumljivo. Svako u nekom trenutku želi biti dio nečega. Pripadalo mu to pravo ili ne. Ali to je pozitivan znak, to znači da nešto dobro radiš i tako da uvijek kažem svima welcome ekipa, što smo udruženi, to smo jači, to nam je bolje svima. Osim što je bila hajka na taj koncert, znam da se u medijima se puno rasprave povelo oko toga, oko autorstva knjige Nives Celzijus. Dobro. Da, mislim, ne znam, hoćeš mi reći ili... Nives Celzijus, pravog imena Nives Zeljković, autorica je najvećeg bestsellera hrvatskog svih vremena, knjige prodane u 500.000 primjeraka, mislim da je prodala više od Krleže Šenoje, Jurić Zagorke i svih tih ljudi zajedno. Tada su bila ta vremena, znali smo kako to prodat, napravili smo dobru showbiz strategiju, kao što sam rekao malo prije u razgovoru, dobru medijsku priču, prodali, ona je dan danas i zauvijek bit će najprodavanija hrvatska spisateljica svih vremena. Stvarno? God tko o tome misli. Tko je prodao 500.000? A ne znam ja ne znam, zato pitam. Znači, biti Kiklop je nagrada koja se dodjeljivala isključivo na temelju prodaje. Da. Zato je osvojila. To znam da su se mnogi književnici digli na zadnje noge. To je Mogli su i na prednje. Na trepavice su se mogli postaviti. Brojke su umoljive. Odlično.